Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Goma News Official, twizere ko mumeze neza. Ikaze rero makuru yo muri iki gitondo aramutse avugwa na makuru turi buze guhera mu gihugu cya Kongo. Mu gihugu cya Kongo hari kuvugwa byinshi, hari kuvugwa ko umugaba mukuru w'ingabo za leta ya Kongo yatangaje ibintu bikomeye Perezida Félix Tshisekedi yamukoreye, wakibaza ngo ni ibiki. Nanone kandi ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru buratabarizwa kugoboka abaturage bari kwicwa na wazalendo. Turaza kwerekeza mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya naho hari umupolisi uri ku rwego rwo hejuru mu gihugu nyine cya Kenya yarasiye umuntu mu rukiko. Nakubwira ngo komeza ukurikire uze kumenya uko byagenze. Reka rero turambure aya makuru tuyahereye mu gihugu cya Kongo, aho umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ibintu bikomeye Perezida Félix Tshisekedi yamukoreye. Nibyo uyu muyobozi mukuru w'ingabo za leta ya Kongo yaheruka kuvugira muri rimwe mu itorero riri Kinshasa ku murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko General Christian Chiwewe Songesa yabisobanuriye abari muri iryo torero, yavuze ko mu isi no mu ijuru hari abantu babiri adashobora guhohotera. Bwa mbere avuga Imana, bwa kabiri ashyiramo Perezida Félix Tshisekedi Chilombo. Chiwewe Songesa avuga ko muri manda ye ya mbere y'imyaka 5 Tshisekedi yayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasanze we yari afite ipeti rya Brigadier General, tamuzamuramuha ipeti rya Major General, maze ngo aza kongera kumuha irya Lieutenant General, ndetse ngo nyuma yabwo yongera kumukorera ibyamushimishije cyane, amuha ipeti rya General, ipeti riruta andi mapeti abari muri FARDC bose bafite. Yanavuze ko Perezida Félix Tshisekedi muri manda ya kabiri yamubajije niba hari irindi peti yifuza yamuha, undi namubwira ko nta rindi peti ashaka. Yagize ati Tshisekedi ntacyo namuburanye, yampaye ipeti rikuru riruta iry'abandi basirikare bo muri leta ya Kinshasa bose bafite. Ni umubyeyi wanjye mubona akinisha, Imana na Tshisekedi ntibarimo, amaze kumpa amapeti 3 makuru. Ibyo byose yabikoze muri manda ye ya mbere. Chiwewe yabivuze mu rwego rwo gushima Imana na Perezida Félix Tshisekedi wamubereye umukunzi wa hafi. Mu busanzwe General Christian Chiwewe Songesa asanzwe ari umurokore mu itorero rya Assemblée de Dieu, ndetse yewe akunze no gutangaza ko ari umukunzi w'Imana muri iryo torero. Andi makuru nuko ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru butabarizwa kugoboka abaturage bari kwicwa na wazalendo. Nibikubiye mu butumwa bwatanzwe na societe civile yo muri commune Karisimbi iherereye mu bice byo mu mujyi wa Goma uzwi nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Iyi societe civile ikaba yatanze ubutumwa abusaba abayobozi ba leta ya Kinshasa bo muri ibi bice byo muri commune ya Karisimbi na Goma guharanira gushyira mu bikorwa icyemezo cyafashwe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru kibuza abazalendo kuzenguruka mu baturage bitwaje imbunda. Iki cyemezo cya guverineri w'intara cyavugaga ko nta muzalendo wemerewe kuzengurukana imbunda mu mujyi wa Goma no mu bindi bice bigize amakomine yo muri ibyo bice harimo Karisimbi ndetse n'ahandi. Ubu butumwa bukavuga ko bazalendo bakomeje iyi ngeso yabo mbi yo kuzengurukana imbunda, ko ndetse batazenguruka gusa ko ahubwo banarasagura amasasu, bityo bigashyira abaturage baturiye muri ibyo bice mu mutekano muke kandi bakamburwa n'ibyabo. Ahanini societe civile ivuga ko ibyo bikorwa bya kinyamaswa bikunze kubera mu bice bigize iyi komine ya Karisimbi nk'ahitwa Mugunga, Ndosho, Kasika, Bujovu ndetse n'ahandi. Ubutumwa bwa societe civile bugaragaza ko abaturage bakomeje gutaka bagira bati turababaye, nimudufashe tuve muri aka kaga. Buri munsi twumva amasasu y'abawazalendo barasagura, nta mirwano ihari rwose baradukanga. Abukomeza bugira buti wazalendo baradusahura ibyacu, kandi mu gihe muhuriranye nabo ukabura icyo ubaha bahita barangiza ubuzima bwawe. Ubutumwa bwa societe civile busoza buvuga ko bamwe muri aba baturage bafite iki kibazo bari guhunga bava muri ibi bice kugira ngo bikize wazalendo. Tubibutsa ko abaturage baturiye muri ibyo bice ko batangiye gutakira leta kubavana mu kaga umwaka ushize, nubwo ntacyo leta irakora kugira ngo irenganure abaturage bayo.
Andi makuru ari kuvugwa muri Kongo, hizwe icyakorwa kugira ngo abarwanyi ba M23 batagira ibindi bice bafata byo muri Kivu ya ruguru n'iyepfo ndetse na Walikale. N'abayobozi bakuru bo muri Wazalendo General Gueidon na Kabido bahuriye hamwe mu rwego rwo kugira ngo barebe icyakorwa kugira ngo M23 idakomeza kubohoza ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko aba bayobozi bo muri Wazalendo ko bahuriye i Breuza aho muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma yo guhura bavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose bakarwanya M23 mu rwego rwo kugira ngo idafata ibindi bice. Nk'uko iyi nkuru tuyikesha abaturiye ibyo bice, ivuga ko aba bayobozi bombi ba Wazalendo ko bavuga ko M23 iri gusatira gufata ibice byo muri teritwari ya Rubero, Walikale no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bikanavuga kandi ko M23 mu gihe yaramuka ifashe centre ya Kanyabayonga ko yahita yinjira muri teritwari ya Rubero na Walikale. Bityo Wazalendo bituma bashakira hamwe ingamba zo kurwanya M23. Nubwo biruka ariko M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi mu buryo butigeze bubaho n'ikindi gihe, ndetse ikaba imaze no kugira uduce two muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Andi makuru nuko umupolisi uri ku rwego rwo hejuru mu gihugu cya Kenya yarasiye umuntu mu rukiko. Ni umupolisi w'ipeti rya Chief Inspector of Police yarashe umucamanza mukuru Monica Kivuti wo mu rukiko rwa Makadar nyuma gato y'uko afashe icyemezo mu rubanza amakuru avuga ko umugore we aregwamo. Bivuga ko uwo mupolisi mukuru yarakajwe n'icyemezo cy'urukiko cyo kuburizamo gufungurwa by'agateganyo k'umugore we nyuma y'uko yari yarabuze. Uwo mupolisi byatangajwe ko yitwa Kipichirichiri Kipuruto ukuriye sitasiyo ya polisi yo mu mujyi wa Londonian mu burengerazuba bwa Kenya yahise asohora imbunda arasa umucamanza aramukomeretsa. Abandi bapolisi bakuru bari mu rukiko basubije ako kanya. Umwe muri bo arasoma umupolisi mukuru watangiye kurasa aramwica. Muri ako kanya bari kurasana abandi bapolisi bakuru batatu bakomeretse nk'uko bikubiye muri raporo ya polisi y'ukuntu byagenze. Uwo mucamanza na polisi bakuru bakomeretse barimo kuvurirwa mu bitaro byo muri ibyo bice. Urwego rw'ubugenzacyaha rwa Kenya rwavuze ko uwo mucamanza yasabye kurekurwa by'agateganyo hatanzwe ingwate ku muntu ushinjwa utaritabye urukiko ndetse wari wananiwe gutanga ibisobanuro bishimishije kutitaba urukiko. Itangazo ry'urwo rwego ryagize riti aka kanya yarashe umucamanza amukomeretsa mu mayunguyungu. Iryo tangazo ryavuze ko amakuru yibanze avuga ko warashe ari umupolisi mukuru washakanye n'ukekwa. Polisi ya Kenya yavuze ko umupolisi mukuru yari mu rukiko ku mpamvu zitazwi. Iyi polisi yanavuze ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane icyateye uko kurasa. Urwego rw'ubugenzacyaha rwavuze ko ruzavugurura ingamba z'umutekano ndetse rwijeje umutekano abakozi bo mu bucamanza n'abandi bagana inkiko. Umwanditsi mukuru w'ubucamanza Winifrida Mukaya yagize ati nk'umuryango w'ubucamanza twifurije mugenzi wacu gukira vuba, tunihanganishije umuryango w'umupolisi mukuru wapfiriye muri ibi byabaye bibabaje. Ndabashimiye cyane mwe twabanye muri aya makuru. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze mukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo mujye mubona amakuru yacu uko bukeye nuko bwije. Mukomeze kugira igitondo cyiza.